byiza. Shima Imana ku mirimo n'ibitangaza Imana yagiye idukorera mu gihe kitari kigufi twari tumaze muri uno mujyi wa Kigali. Amen. Musangwe nuje kuri senti tangirire ku gakorasi. Semeni haleluya. Shima Imana kuko Imana ari umukozi w'umuhanga ibihe byose. Ni Imana idahinduka, ni Imana ititiranya umuntu n'undi, ni Imana isezeranye igasoza, ni Imana izikora mu gihe cyayo. Amen. Rero mpagaze hano shima Imana kubw'imirimo ikomeye Imana yangiriye. Nagiriwe umugisha nza muri Kigali biguye, mpageze Imana ingirira neza, mbona itorero. Ndangije kubona itorero iraturera, itugira abagabo. Twaje turi abasore ariko ubu murabona ko ndi umugabo. Ntaraja mu madetaye y'ibintu nagiye kora hano. Mbere na mbere ndashima Imana yuko Imana yangiriye neza ikaba yampaye visa. Bonye mwakomeye Imana amashibuke. Semeni amen. No basaba kantu se mukanyemerera mbagoye. Mbagore basi irya nyuma. Nimuhaguruke dushima Imana. Bareke tuvugiriza Imana impundu. Uhabwe icyubahiro Yesu. Warakoze. Uhimbazwe. Uhimbazwe. Uri umukozi w'umuhanga. Urakomeye n'aboroheje. Uri Imana igira neza. Uri ihumure ry'abagukorera. Uri ubuhungiro bwacu. Uri Imana. Uzahora uri Imana mu buzima bwacu, mu itorero, mu bakumenye. Tukuvugirije impundu Yesu. Tukuvugirije impundu Yesu. Tukuvugirije impundu Yesu. Imana ibaha umugisha mwinshi. Ndayishimiye iyi Imana ya Isiraheli. Bishop niwe ukunda kubivuga iyo ari gusengera abantu, akavuga ngo Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Ibrahim. Bwana asifiwe sana. Iyo migisha ikugezeho ari imigisha. Abantu uzamura ndirimba kakavensi kagufi n'amavuka. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, n'imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza, uri mwiza,
ijuru barahimbaza Bwana sifiwe sana. Amen. Reka ndekeraho nshimire itorero ryacu rya Foursquare. Mbere na mbere ndashimira umushumba wacu mukuru Bishop. Ndashima Imana yuko Imana yatanze Bishop muri kino gihe ikamutanga muri Foursquare, ikamuduha akatubera umubyeyi, akatubera papa, akatubera umujyanama, akatubera umwarimu, aradutoza, aduha microphone, aduheza abantu baratumenya, aduheza amahanga aradukunda. Biturutse hano kuri kano gatuti. Bishop, ndagushimiye. Bishop no muvugaho ibintu byinshi. Ndibuka nkiza hano umunsi wa mbere twicaranye nawe muri ofisi hari yambajije undi we ndamwibwira. Ndangije kumwibwira kuko impano yanjye yaramaze kuyibona, kuko hari impano zitihisha. Iyo uriho inyenyeri y'Imana ikamurika, abafite mwuka wera barayibona. Amen. Barangiza kuyibona bakayisanganira. Yarambwiye ngo ni bande bantu uzi hano? Ndamubwira ati ni bake. Abafamiliye bari bahari yego, ariko nabo sinari mbazi cyane, nabo narinzi nari mbamenye vuba. Ndamubwira ikintu kimwe, ndamubwira ati ndi umugisubizo. Arambwira ngo ngwino tuzakorana. Bishop, ndagushimiye n'umuryango wanje. Nyuma yaho yangiriye neza, aranshingira. Arangije kunshingira anshira mu cicaro c'abagabo. Aramfata anshira mu cicaro c'abagabo, nkijyamo birakunda. Ntabwo ubuzima bwanjye ntabwo nigeze ngira bwihebe bwo kubaho, kuko ntabwo nigeze mbaho mu buzima butari ubwo gusenga. Nabonaga umuntu wese nkamukunda, nkamwubaha, ngakora ikiri ku mutima. Amen. Rero Bishop, ndagushimiye kuko kuri uyu munsi aya matariki 16 z'ukwezi kwa karindwi 2025 mpagaze ku muhungu wawe hano ngushimira ku rukundo wanyeretse. Imana yo mu ijuru, ukuboko kwanje wafashe, ndabigushimiye. Ndagushimiye na madame aragushimiye, na Ezra aragushimiye. Amen. Na Ezra aramushimiye. Ndamuvugira kuko n'amaraso yanjye zabimubwira.
amen. Ndashimira mama Bishop mu buzima bwanjye ngira amarangamutima make ashoboka. Nta muntu ushobora kuvuga uko atambaniye. Iyo wambaniye neza ndakuvuga. Ndashimira mama Bishop ku bintu bitatu. Ikintu cya mbere, sora save the date, naragiye turicara nawe mubwira ko mfite umuryango muto. Arambwira ngo humura. Nari ntaratangira kubegwa nguko. Nari ngifite akijima ku rugendo rw'Isiyoni. Arangije arambwira ngo tuzaganira. Mama Bishop ampuza n'abantu mu baririmbyi ba Fosque baciye hano. Ndi mu bantu batwererewe. Naratwererewe. Ndibuka igihe ampuza na mama President Ange. Ampuza na Muzee Senga, Moses, famille Moise. Mama Bishop amarangamutima nawe menshi agira. Iyo ukosha arakubwira. Umubyeyi mwiza pe, waba uri muto waba uri mukuru, iyo ukoshe arakubwira ati genda neza ahantu. Mama Bishop ndagushimiye kuko wambereye mama hano. Buriya umubyeyi umuntu navuka ahantu hamwe, ubundi nakagombye gushima ahangaha mama na grand frère n'umuryango bahari, ariko ku mpamvu z'akazi grand frère arakora na madame agakora, byagoranye kuza. Mukecuru nawe ntafite imbaraga nyinshi zo kuza, byabaye ngombwa ko ategereza ko bazazana. Rero ndagushimiye kuko wambereye umubyeyi mwiza. Imana iguhe umugisha. Shimira agira abana bankunda cyane pe cyane. Afitemo n'umwana umwe w'umuhanuzi, baramufite simubabwiye, mukomeze gusa nyine umenye ko hari umunabi. Hari umunabi. Ndashima abana ba Bishop barankunda. Rero umuryango wa Bishop ntaco nobaha, ariko Imana yo mu ijuru izakomeza ibitura neza y'ibyo mukorera abantu. Ikintu cya nyuma ngiye kuvuga kuri Bishop, ndamushimira kuko Bishop atarobanura ku butoni. Nta muririmbyi wavuye Kampala, muririmbyi wavuye Goma, muririmbyi wavuye Kenya, muririmbyi wavuye sindumva. Je nabaye perezida wa korali, sindumva avuga ngo isura muririmbyi ngo bamuhaye microphone gute. Atandukanye n'aba apotre n'abandi ba Bishop, ariko ni Imana izi bitanga, ntabwo ari we, ni Imana. Bishop ndagushimiye kuko kano gatuti kashingiye abantu, kagize abana abagabo. Bishop ndagushimiye. Umuryango wa Bishop uvuyeho, ibyo nsize Imana uzabitura umugisha w'iteka ryose. Amen. Hanyuma rero abandi ngiye gusa nkaho nihuta cyane.
kandi nimubona ngeza ahantu kiza amarangamutima, mwebwe ntimunyiteho, mwama mundeka. Nimba haza akantu kakaniga ariko karaza kundekura. Ariko ngira amarira make kabisa, ngira make yarashize kubera isi. Yego, ariko Yesu niwe muntu uzandirira gusa. Yesu agira neza, umunyembabazi iteka ryose, itura umuneza yawe ugiriye, niyo mpamvu nzahora mushima. Ndashimira famiye ya Pastor Ben. Pastor Ben na Chance ahahonurira, ariko Imana nta kibazo mfite, sindi burira. Ben niwe mugabo nabonye w'umu worship leader utagira ishari. niwe muririmbyi nabonye utagira ishari mu buzima bwiwe, mu bikorwa byiwe. Tuza hano jewe hari abaririmbyi beza cyane bafata gatuti Imana bakamajana abantu mu ijuru, bakabageza mu ijuru rya gatatu, babashitse tugataha. Ariko nijamutsembuye ku buyobozi, ntabwo nigeze numva avuga ngo uyu muririmbyi ndimukamuha microphone. Pastor Ben akagira umudamu Imana yamuhaye uba mu ijuru. Chance yanga umuririmbyi uririmba nabi, n'umutica uteye ubwoba. Njyewe igihenza sinumvikanaga n'iyi ngoma, habe na n'ubu nza numvikana nayo, kagendana amarisaha hamwe tukabushanwa nayo. Ariko yarankunze, arankunda, barankunda, bamarayo, bangirira neza. Naje aho notanga haleluya. Bwana sifiwe sana. Mureke ntange haleluya. Aho ngaho sinigeze nkoza Ben Chance, Ben na Chance isoni. Siko pastor, ndagushimiye. Twarakoranye nawe, sanga ukuntu akora bitandukanye n'ibyo nkora. Hanyuma maze kumutsimbura ibintu bisa n'ibigiye nko guhindukaho gato, ariko arayemera. Arangije kwemera, twama tujana kugeza ingoma tuyishingirije Perezida hariya Celeste. Pastor Ben ndagushimiye, uri umutoza